Trebalo bi sad svi da vidite ekran i nadam se da me čujete normalno, pa možemo da počnemo u tom slučaju. Da, dobro je, vidi se ekran i čujemo te, slobodno. Ok. Ćao svim još jednom s moje strane i hvala što ste došli večeras. Nadam se da će vam biti korisno i nadam se da ćemo neke zanimljive stvari proći zajedno. Ja sam Petar i kao što je Ana rekla, u okviru MVP Workshop tima vodim produkt ekipu i također sam zadužen za razvoj jednog našeg proizvoda koji se zove Skriptarnica i koji planiramo da lansiramo u 4. kvartalu ove godine. Sad, jedna rečenica koja možda najbolje opisuje MVP Workshop i našu ekipu jeste da mi se bavimo razvojem rizičnih proizvoda zasnovanih na vrlo grubim idejama naših partnera, koristeći nestabilne nove tehnologije. I ova 3 aspekta ovde koje sam stavio ljubičasto mislim da su bitni kao za razumevanje. Zašto te nestabilne nove tehnologije? Zato što volimo da eksperimentišemo, volimo da razmišljamo o tome kako možemo da promenimo biznis modele koristeći, tradicionalne biznis modele koristeći tehnologiju i poprilično smo duboko u blockchain svetu, ali sama ta tehnologija nam je dakle samo alat, ali poprilično nova i onda, kao što rekao, tu dosta stvari eksperimentišemo i malo smo se aktivnije bacili u proteklom periodu, ne radimo samo sa klijentima i partnerima, nego da razvijemo i neke naše projekte, odnosno proizvode i odatle i Skriptarnica koju sam spomenuo. Što se tiče našeg današnjeg druženja, negde sam zamislio da imamo 3 dela, barem što se tiče ovog mog izlaganja, pre nego što pređemo na pitanja. I taj prvi deo bi bio osnove product managementa. Odmah unapred da se ogradim, to je sve onako kako ja vidim stvari ili kako funkcionišu unutar MVP-a. Neke eksterne resurse koje budem navodio, znači da se prosto slažem sa njima i da smo ih negde usvojili, ali to ne znači da ovo što ja iznosim je zakucano u kamenu i da ne može da se menja. Prosto treba sve to uzeti sa rezervama i prilagoditi svoje organizaciji. Dakle, u prvom delu prolazimo ukratko kroz neke osnove product managementa, zatim ono što je bila i osnova za ovu prezentaciju, to je ideja, to je da prođemo kroz različite neke funkcije i da za svaku od tih uloga vidimo kako je moguće tranzitovati u PM-a. Odnosno to smo podelili kroz te uloge u neka 3 segmenta. Jedan segment je koje su to vaše super moći na toj roli, drugi segment je na što bi trebalo da se fokusirate i treći segment je jedna ključna stvar koju smo identifikovali da je potrebno držati fokus na njoj prilikom te tranzicije. I u trećem delu ćemo proći kroz product management career path matricu, jedan alat koji mi koristimo unutar MVP-a i koji smo prosto razvili za naše potrebe, pa da vidimo prosto kako izgleda taj alat i kako može da se koristi i van naše organizacije. Tako da to je ono što smo zamislili za danas i da krenemo sa prvim delom, a to je uopšte osnove product managementa i šta podrazumeva ta uloga. Ovu rečenicu sam preuzeo iz Silicon Valley Product Group i on opisuje uopšte svrhu postojanja, odnosno svrhu produkt tima kao takvog. Znači ne pričamo sad samo o product management ulozi, nego pričamo baš o celom timu. I ova rečenica najbolje oslikava tu svrhu, po mom mišljenju. To je da ono zašto je produkt tim zadužen da reši probleme na način koji korisnici vole, a koji s druge strane radi za naše poslovanje, našu organizaciju. Tako da nekako poveže te dve strane. I ovde bih opet izdvojio 3 ključne stvari. Jedno su problemi, zatim rešavanje tih problema na način na koji korisnici vole i zatim na način koji je održiv i prihvatljiv za nas kao biznis. I ista ekipa definiše 4 rizika vezana za produkt.
Izvinjam se ako se bude malo frljao sa srpskim i engleskim izrazima, pokušavam da pričam srpski, ali tu i tamo može da se potkrade da ne znam pravu srpsku reč pa ubacim engleski. Uglavnom, 4 rizika su na prvom mestu rizik vrednosti uopšte, odnosno da li će ljudi uopšte želiti da kupe to što mi pravimo i da li to njima zapravo rešava neki problem. Drugi je usability rizik, odnosno da li korisnici uopšte mogu da razumeju kako da se služe tim našim proizvodom. Treći je rizik izvodljivosti uopšte, znači da li mi možemo da napravimo to i izvedemo sa svim onim resursima koje imamo. Pod resursima može biti i naše znanje, može biti i vreme, može biti sam budžet, tehnologija koju posjedujemo. Četvrti rizik je vezan za samo poslovanje, a to je upravo da li ono sa čim izađemo na tržište i što zamišljamo kao rešenje, da li je u skladu sa različitim vidovima našeg poslovanja. I trudit ćemo se da koristimo nekako konsistentno u terminologiju kroz samu prezentaciju. Sad, ako pogledamo ona 4 rizika, onaj rizik izvodljivosti je obično na strani ne samo product menadžera, nego tima, odnosno često su inženjeri ti koji se pitaju za rizik izvodljivosti. Zatim za usability rizik tu imamo UX, UI dizajnere koji su, da kažemo, glavni odgovorni da se pobrinu oko tog rizika. A rizik vezan za sam biznis vrednost i vrednost onoga što izgradimo za samog korisnika jeste najčešće na PM strani. I onda kada se pitamo, ok, ako uzmemo ta dva rizika kao neku početnu tačku, šta je to što je potrebno da product manager posjeduje od veština. Tu imamo, znači, na prvom mestu razumevanje krajnjih korisnika i samog tržišta, zatim dobro baratanje podacima, razumevanje samog biznisa i razumevanje industrije. Sad, sve to što smo ispričali kao neku teoriju, kao nešto sa čime se ja slažem, što je preuzeto, kažemo, od Silicon Valley Product grupe, da transformišemo ono šta mi očekujemo od product menadžera u okviru MVP workshopa. Dakle, očekujemo da na prvom mestu donesu pravu vrednost za krajnjeg korisnika na tržište, koja je usklađena sa našom poslovnom i klijentovom poslovnom strategijom, a u isto vreme da se pobrine da osnaži tim čiji je deo i da osigura da su ti procesi efikasni, skalabilni i da imaju neko kontinuirano učenje. Dotaći ćemo se svih ovih delova kasnije kroz prezentaciju, da ne bude onako apstraktno, ali prosto ako bih opisao nekome šta je to što PM u okviru MVP workshopa radi, ovaj dijagram bi to bio. Znači, ja doživljam PM-a kao sponu između biznisa, može biti i klijent, krajnjih korisnika, odnosno tržišta i naših internog tima, sačinjenog i od inženjera i od UX UI dizajnera. Time smo završili ovaj uvodni deo i sad prelazimo na ovaj deo oko čega smo i koncipirali prezentaciju Ana i ja, to je kako uopšte tranzitovati iz određene uloge u PM. I prva uloga koju smo želi da prođemo jeste UX UI dizajner. Šta je to što neko ko je na ovoj poziciji ima kao zaista svoje snage i nazvali smo super moći? Na prvom mestu visoko, jako razumevanje korisnika i njihovih potreba, odnosno onaj moment vrednosti koju mi treba da donesemo na tržište, odnosno opet koji su to problemi sa kojima se naši korisnici susreću. Ono što sam isto spomenuo, dakle UX UI dizajner je često najčešće onaj koji je odgovoran unutar tima za usability rizik.
kad kažemo odgovoran, to ne znači da je jedini koji se bavi time, prosto ceo tim preuzima odgovornost za rizik sveobuhvatan, ali je to osoba od koje očekujemo da najveći fokus ima na tome. Zatim, dizajner pridaje veliku pažnju detaljima i već je deo tima i upoznat je sa procesima. Ovo čak, iako se radi o tranziciji na drugi proizvod unutar iste organizacije, to je opet osoba koja je upoznata sa procesima, a čak i ako izlazi izvan okvira organizacije, prošla je već kroz razvoj proizvoda i to je ono što je snaga, jer jedno je teorija, ali ono što se stiče kroz iskustvo u praksi je jako bitno i otuda to kao snaga, znači ova osoba je već bila deo proizvodnog tima, bilo sad da se radi o proizvodnom timu unutar organizacije ili nekom tranzitovanju u potpuno novu organizaciju, a u ulogu PM-a. Ono što je bitno što bih rekao da je prvi fokus nekoga ko želi da pređe iz UX UI dizajna u produkt, jeste da zaista dobro razume biznis i sam rizik vezan za izvodljivost našeg proizvoda i onoga što gradimo u tom poslovnom aspektu, kad kažem biznis, mislim na naš biznis gde se tu produkt uklapa. To je ta neka, ono što se često kaže, šira slika i to bih odabrao kao prvi fokus koji treba da adresira neko ko je dizajner. Na što posebno vratiti pažnju, PM je tu da objasni zašto se nešto radi i da objasni šta treba, znači da pravac i da kontekst tog pravca. Često imamo tendenciju da ulazimo u to da objašnjavamo kako se nešto radi, a kako se nešto radi nije ekspertiza PM-a i prosto da challenge-ujemo načine, da pomognemo timu da dođe do potencijalno nekih novih načina kako nešto može da se sprovede, ali nije na nama da kažemo uradi to na ovaj način, prosto to je izrazito negativna osobina u PM roli i s obzirom da neko ko dolazi, kažemo, iz dizajn sveta je često bio u poziciji da određuje i kako će nešto da se izvede, ovde moramo voditi računa o tom potpunom sviču percepcije koji je potreban da se desi i samog fokusa. Sljedeća uloga, project manager. Opet sad često u IT svetu na drugačiji način zovemo ovu ulogu, neko će zvati project managera, zapravo imati očekivanja koje imaju od product managera, negde će se to zvati delivery manager, ali prosto uzimamo project managera u nekom najširem smislu. To je osoba koja je prošla sve aspekte samog product delivery-a, da kažemo kao takvog, znači drži budžet u malom prstu, barata resursima, efikasno brine o deadline-ovima, ispunjavanju obećanja, prosto, kad kažem delivery, vrlo širok pojam, takođe nešto što se očekuje od product menadžera, a project manager je to masterirao već na svoje poziciji. Takođe, project manager dobro poznaje samo poslovanje i dobro poznaje business viability risk. Ima takođe visok, adresira detalje i visoku pažnju pride detaljima i ima izrazito dobre komunikacione veštine. Prva stvar na koju bi project manager trebalo da se fokusira prilikom tranzicije u product manager rolu jeste koja je to vrednost za samog korisnika i kako da upozna na najbolji mogući način industriju i samo tržište. Prosto project manager je često neko koji je dosta interno fokusiran i usmeren ka timu. Ulozi product menadžera
svoj fokus treba da prebacuje eksterno ka korisnicima i ka tome koja je to vrednost koju mi donosimo, koji problem rešavamo za korisnika i na koji način ga rešavamo. Sad, na šta posebno vratiti pažnju, bilo je pitanje tamo kako izgleda jedan tipičan dan produkt menadžera, pa ćemo i to kasnije proći kroz Q&A, ali posebno vratiti pažnju da se ne zatrpate poslom isključivo project menadžera, jer to je ono laka zamka da nam potpuno ceo fokus ode na delivery, i u tom slučaju prosto nemamo dovoljno vremena da se pozabavimo istraživanjem i da se pozabavimo nekom širom slikom i samom strategijom. Tako da, eto, to je savet za one koji tranzituju iz uloge project menadžera u product menadžera, da odvoje vreme i fokusiraju se na samo istraživanje tržišta, na razgovor sa korisnicima i na definisanje samog pravca i strategije kako bi bili uspešni product menadžeri. Scrum Master je neko ko tradicionalno rešava blokire, pomera stvari, ima takođe sjajne komunikacione veštine i takođe je već prethodno bio deo tima i dobro je upoznat sa procesima. Jedan je od advokata procesa, poznaje, ajde ne samo Scrum, nego generalno agilne metodologije. I ono na što bi trebalo prvo da se fokusira prilikom tranzicije na product manager rolu jeste koja je to vrednost za korisnika i takođe da dobro upozna industriju i samo tržište. Opet slična priča kao za project managera, dakle izlazimo iz jedne uloge fokusirane na tim i na organizaciju, idemo na ulogu koja treba da ima takođe fokus i na korisnicima i na tržištu, i više da stavi akcenat na taj eksterni fokus. Tako da iz onog fokusa na procese prelazimo na fokus na vrednost, odnosno iz fokusa na how prelazimo na fokus na why i what. Sad, jedno od najčešćih pitanja jeste prelazak iz developmenta u produkt i česta tranzicija, čak neke firme imaju i definisanu technical PM rolu. Definitivno ono što su supermoći ljudi koji su deo engineering tima, na prvom mestu to su ljudi koji najbolje poznaju sam rizik izvodljivosti i mogu da ga prosto da odrede. Vrlo procesno razmišljanje, znači sam način razmišljanja im je dobar po pitanju procesa, algoritama, dobri su po pitanju rešavanja problema i isto važi, ovde nisam stavio, ali isto važi kao i za UX i UI dizajnere i kao za project menadžere, oni su već deo tima, već su deo procesa i mogu da kažem da su prošli određene segmente već koji su bitni za produkt, tako da ta sama tranzicija bi trebalo da im bude dosta lakša. Na što bi trebalo da se fokusiraju, opet ponavljamo, vrednost za korisnika i sam aspekt, poslovni aspekt onoga što pravimo. To su dve ključne stvari da neko ko tranzituje iz inženjeringa u produkt prođe u samom startu ili pre nego što tranzituje. Isto kao i za UX UI dizajnere, najčešća zamka i nešto za što često postane zapravo otežavajuća okolnost ukoliko ste bili developer i radili sam razvoj, jeste kada uđete u diskusiju kako se nešto radi i kada challenge-ujete onda estimate ostatka tima, ali na način zašto tebi treba za to jedan dan, ja bih to uradio u sat vremena. To uvek vodi ka negativnoj konotaciji, negativnoj atmosferi i često završava u nekoj nekonstruktivnoj diskusiji. Tako da jako je bitno
to znanje koje imate, iskustvo koje imate, da iskoristite na pravi način i da osnažite tim i da pomognete timu, a ne da prosto tim oseti kao da se vi nadmećete sa njima i da imate tu sad moment kako se izdvajate i kažete ok, ja sam van samog tima i ja bih to drugačije, pametnije uradio i tako dalje i tako dalje. Tako da to je poseban fokus treba pridati tome za nekoga ko prelazi iz developmenta u PM. QA inženjer, takođe česta tranzicija i QA je zapravo integralni deo produkt tima ili product quality tima, isto kao i ostale role koje smo spomenuli. I QA je neko koji pridaje takođe visoku pažnju detaljima, koji je advokat kvaliteta proizvoda unutar same organizacije i koji prirodno razvijeno ima procesno razmišljanje. Ono što je bitno to je da opet vraćamo se na tu neku širu sliku, a pogleda se kroz ove dve tačke, jedno je vredno za korisnika i drugo je za sam biznis, da je ono što gradimo usklađeno sa našim biznisom. I na što treba vratiti pažnju, to je da nekada moramo da činimo i trade-offove. Dakle, produkt je taj koji ultimativno na kraju može da odluči da nešto ipak bude rilisovano, iako ne ispunjava, da kažemo, sve neke kriterijume, ukoliko je rizik ili utice na korisnike za to mali, a s druge strane od QA-a često očekujemo perfekcionizam, tako da perfekcionizam očekujemo i od produkta, ali produkt često može odlučiti da napravi određeni trade-off i to može biti inicijalno teško za nekoga ko dolazi iz QA sveta i ko je prosto bio naviknut na to da ulazi u najsitnije detalje, traži sve moguće edge case-eve, pokriva sve najrazličitije flow-ove, prosto produkt može reći to afektuje 0,001% korisnika i odlučit ćemo da ipak uradimo release i bez da ispravimo taj bug. Customer happiness, deo mog razvojnog puta takođe. Dakle, to su oni ljudi koji su svakodnevno u komunikaciji sa korisnicima i koji najbolji mogući način razumeju korisnike i njihove potrebe, imaju sjajne komunikacijske veštine, zato što, opet kažem, treba da se prilagode različitim vrstama korisnika, različitim kanalima komunikacije, rešavaju probleme u idealnom svetu proaktivno, ne samo reaktivno, i posjeduju visoko znanje iz industrije zato što su aktivni deo te industrije. Ono što bi bio prvi fokus nekoga ko tranzituje iz customer happinessa u produkt jeste ta šira slika i razumevanje cijelog biznisa, odnosno svih rola koje se nalazi u product development timu. I na što treba posebno vratiti pažnju, to je da izbegnemo taj confirmation bias za najglasnijeg glasa, da prosto mudro pristupimo prioritizaciji, da uzmu u obzir da neko ko je najagresivniji ili najglasniji korisnik ne mora nužno da bude i najveći prioritet za rešavanje, niti uvek da bude u pravu. Tako da, iako kažem često u komunikaciji, svakodnevnoj komunikaciji sa korisnicima, to može biti jako frustrirajuće i teško kada se uradi korak unazad, mora se uzeti cela šira slika i biznis u obzir da bismo mogli da uradimo dobru prioritizaciju i da kažemo ok, ovo je najveća vrednost koju možemo doneti korisnicima kroz ove resurse koje imamo, a ne da odlučimo da idemo sa onim ko je najglasniji, iako to možda nije najveća vrednost, niti pogađa veliki broj naših korisnika. Da, to je što se tiče customer happinessa i imamo business developer.
business developer je dosta onako široko i može se granati i dalje i biti srodno, da kažemo, sa marketing timom, growth timom, ali ono što su super moći ljudi iz tih uloga jesu na prvom mestu, oni baš poznaju tržište i poznaju potrebe tržišta, same trendove dešavanja, zatim poznaju samo poslovanje i imaju moć procesuiranja velike količine podataka. Na što bi trebalo da se fokusiraju? Na prvom mestu to je da je najčešće potreban taj switch mindseta i tu može pomoći u startu da se dobro definišu koji su to KPI-evi, koje je to merilo uspeha. Često imamo onaj paradoks izražen pogotovo u većim organizacijama, to je da li je kriv produkt ili marketing kad nešto krene po zlu, odnosno da li marketing privlači pogrešnu grupu korisnika ili je produkt napravio pogrešno procenio vrednost koju donosi na tržište. Tako da prosto te funkcije moraju da rade u sinergiji i pre uopšte tranzitovanja u PM rolu jako je bitno da neko ko se bavi biz devom ili neko ko se bavi marketingom ili salesom ili growthom, opet kažem, zavisi od toga da li se radi o B2B, B2C okruženju, da bude integralni deo tima i da poznaje ceo proces i da učestvuje u product development ciklusu. Takođe, šta treba držati u fokusu, to je rizik izvodljivosti, zato što često imamo tendenciju da bismo zatvorili neki dogovor ili da bismo prosto što lepše prezentovali priču, da je ulepšamo, a onda to stvara problem samom produkt timu. Mislim, to je situacija koja se dešava i sa C-level rolama i kada god imamo primere tih organizacija kada CEO ode na konferenciju i obeća nešto korisnicima i onda produkt kod kuće čupa kosu i razmišlja kako će zapravo da ispuni to obećanje koje je javno dato. U ovoj situaciji prosto jako je bitno držati fokus na uopšte izvodljivost i razumeti šta je realno i balansirati između ta dva, vrednost koju donosimo na tržište i resursi koje imamo na raspolaganju. Tako da, to je to što se tiče ovog dela, uslušao sam samo sekundu. Treći deo jeste neko kontinuirano učenje i ona career path matrica koju sam obećao. Preko nekih delova ovde ću baš preleteti, ali svakako možemo proći kasnije kroz pitanja ako želite nešto u dubinu, odnosno preletit ću preko delova koji nisu toliko bitni za sam alat, ali su kontekstualno vezani za našu organizaciju. Aj za početak, zašto uopšte koristimo career path matricu? Znači, to nam služi za postavljanje očekivanja, fokusa i osnovu za pravljenje plana razvoja za svaki nivo senioriteta. Dakle, prvo mesto da se jasno zna šta očekujemo na kom seniornom nivou, zatim da možemo da odredimo jasno fokuse i onda da pravimo razvojni put za svaku osobu koja je deo produkt tima. Ovo je, kažem, potpuno prilagođeno MVP workshopu. Vi možete uzeti prosto analogiju i prilagoditi je svojoj organizaciji. Dakle, nije nešto što je zakucano kao tako, nego sadrži mnoge stvari koje su takve kod nas u timu. Koje su to dimenzije uopšte matrice? Dakle, imamo 4, da kažemo, neke dimenzije. Prvo imamo 4 nivoa senioriteta. Apprentice, supervised, rebel i executor, to su nivoi senioriteta kod nas u MVP workshopu
i oni su, da kažemo, konzistentni kroz sve departmente, znači nisu vezani samo za produkt, nego prosto i design, i development, i growth, odnosno biznis operacije, svi imaju ove nivoe i postoji peti nivo key executor, ali od key executor nivoa ne očekujemo više da je product manager, nego očekujemo da je prešao već u neku drugu rolu i da ima veći scope odgovornosti. Tako da fokusirali smo se na ova 4 nivoa senioriteta. Postoje 4 neka stuba očekivanja, product delivery, zatim product strategija, tim, odnosno mentorstvo ljudi i sama organizacija, odnosno MVP workshop. Postoje individualno, odnosno pojedinačna očekivanja u okviru svakog od ovih stubova i postoji skala za ocenjivanje. Ovde je linkovan blog post matrice koja služi za UX dizajnere kao evaluaciju, kako god, razumeli ste, nadam se, alat za evaluaciju. I taj blog post je poslužio kao inspiracija da krenemo da oblikujemo neki alat tog tipa za naše potrebe. Tako da možete pogledati originalni blog post i videti kako se to takođe mapira u UX svetu. Ovako izgleda krajnji rezultat toga. Sad, ovo je onako samo slika koja vam verovatno ništa ne znači, da ima puno informacija, pa ćemo zato proći deo po deo. Ali dole na dnu imate ta 4 nivoa senioriteta, svaki ima svoju pridruženu boju. Ovo što vidite da je obojeno crveno, to znači da su to očekivanja od nekog ko se nalazi na apprentice nivou. Ono što je obojeno svetlo plavo, to su očekivanje nekog ko se nalazi na supervise nivou, i ono što je obojeno, da ne idem dalje, razumete analogiju, i imamo, kao što sam rekao, 4 neke celine, product delivery na vrhu, na dnu je zatim product strategija, zatim mentoring people i MVP workshop. Tako izgleda, kažem, krajnji alat, ali imamo sad deo po deo. Što se tiče nivoa senioriteta, od nekoga koja je na apprentice roli očekujemo prosto da učestvuje u procesima i da uči. To su glavno očekivanja. Balansiranje između samog treninga na poslu i primene teorijskog znanja, opet normalno kroz superviziju seniornijeg mentora. Od nekog ko je na supervise nivou očekujemo da i dalje normalno ima aktivno mentorstvo, ali preuzima polako odgovornost za određene celine i pokazuje odgovornost na prvom mestu za svoje aktivnosti i svoje ponašanje. Normalno da to podrazumeva i pravljenje grešaka, ali prosto očekujemo od ljudi na tom nivou da pokazuju aktivno preuzimanje odgovornosti. Od nekog ko je na rebel poziciji, to je najčešće ono što bismo zvali medior, i već u ovom slučaju više rebel pozicije su senior pozicije zapravo. To su osobe koje pokazuju već odgovornost, ali takođe challenge-uju same procese unutar firme. Dakle, preispituju da li način na koji radimo stvari, da li odluke koje donosimo su zapravo odluke koje su najbolje moguće i doprinose predlozima kako to može da se unapredi. Egzekutor ljudi su ljudi koji preuzimaju odgovornost, rešavaju stvari, prosto možete ih vidjeti kako jasno možete vidjeti njihov doprinos, kako svakodnevno, konzistentno pomeraju stvari, vode druge primerom i prosto pored tog role modelinga preuzimaju odgovornost i za drugi ljudi unutar tima i mentorišu aktivno mlađe kolege. Tako to su nivoi senioriteta unutar MVP-a, kažem, nisu vezani samo za produkt rolu, nego su konzistentni u svakom departmentu.
I sad kad se vratimo na ona 4 stuba koje smo spomenuli, očekivanja i onda individualno očekivanja, kako zapravo izgledaju ta individualna očekivanja i da protrčimo kroz njih. Dakle, u okviru product delivery-a od PM-ova očekujemo da vode discovery fazu. Discovery faza u našem slučaju može biti potpuno otvaranje novog projekta sa klijentom, može biti radionica, može biti discovery vezan za sam feature, ne samo za ceo proizvod i tako dalje, ali prilično široko, ali očekujemo od ljudi na višeg senioriteta da vode discovery fazu. Takođe očekujemo da vode Scrum događaje, da pomognu dizajn i development timu da donesu najveću vrednost, da su dobri u dokumentaciji i upravljanju sam znanjem, da brinu, da preuzimaju odgovornost za samu tu dokumentaciju i za celokupno znanje proizvoda, da budu dobri u formulisanju requirementa, upravljanje roadmapom, zatim upravljanje resursima, ono što smo spomenuli za project menadžere, da su jako dobri, ovde u našem slučaju jako bitno za product menadžere, dakle da osiguraju da su sva očekivanja i sve ono što donosimo na sto usaglašeno sa vremenskim rokovima, sa predviđenim budžetom, sa predviđenim dogovorima. Takođe da aktivno showcase-uju naš rad. To aktivni showcasing može biti interni, može biti eksterni, u ovom slučaju najčešće pričamo o internom, odnosno ka klijentu ili kao ostatku MVP workshop tima, da se predstavlja prosto šta je to što smo doneli novo korisnicima ili tržištu. Osiguravanje i održavanje visokog kvaliteta proizvoda, prosto da ne prihvataju status quo i da u svakom release-u imamo software koji je svetskog kvaliteta, da vode product launch proces i opet za seniornije uloge da challenge-uju i optimizuju same product procese. To je što se tiče product delivery-a, najveći najširi skup je ovde. Što se tiče product strategije, ovo su onako 3 vrlo široke stvari, pošto možemo ih razbijati na podaktivnosti i podočekivanja, ali u ovom smislu više daju neke smernice. Znači, jedno je da produkt strategija bude usaglašena sa biznis strategijom, da radimo evaluaciju ili reevaluaciju proizvoda bazirano na analitici i na kvantitativnim i kvalitativnim merenjima i da konstantno tražimo novu vrednost koju možemo doneti na tržište i načine kako možemo rešiti probleme korisnika. 3, kažem, onako poprilično široke celine, ali više predstavljaju neki pravac nego pojedinačne aktivnosti. Što se tiče mentorstva ljudi, tu imamo 2 dela. Jedno je da budu predstavnici produkt kulture. Pod produkt kulturu smo već spomenuli sve ranije, ali to podrazumeva i taj visok nivo kvaliteta, to podrazumeva i kontinuirano učenje. I osim samog očekivanja da PM-ovi budu predstavnici te produkt kulture koju želimo da vidimo, očekujemo od seniornih uloga da preuzimaju odgovornosti za mentorisanje juniornih kolega. I poslednji taj stub jeste MVP workshop kao organizacija. Dakle, šta tu očekujemo? Očekujemo da aktivno PM-ovi učestvuju u istraživanju kako blockchain i kako Web3 tehnologije mogu da promene samo različite industrije, zatim da predstavljaju MVP workshop u okviru Web3 community-a, ali ne samo u okviru Web3-a, da uzimaju aktivnu ulogu u strateškim ciljevima kompanije. Strateški ciljevi su definisani kroz OKR-ove i od seniornih opet da ne samo da uzimaju aktivnu ulogu, nego da preuzimaju i odgovornost za određeni OKR, odnosno strateški cilj kompanije.
Tako da eto, to su sve neka očekivanja od product management uloge u okviru MVP workshopa. Kako izgleda ta skala ocjenjivanja? Dakle, imamo 8 nivoa i ova skala je potpuno preuzeta iz onog blog posta koji sam spomenuo za UX skill set matricu. Da ne bih sad čitao pojedinačno šta svaki podrazumeva, možete vidjeti sami, ali prosto je to na 8 nivoa i deskriptivno svaki nivo prikazuje koliko je neko konforan sa različitim onim očekivanjima i koliko će učestalo je koristio to u praksi. I sad kako to zapravo izgleda, napravili smo, to je primjena ovoga u praksi, napravili smo jednu Google formu koju jednom u 6 meseci popuni svaki član tima. Ta Google forma sastoji se prvo od ocjenjivanja samog sebe po ovim očekivanjima, zatim odabira fokusa u okviru svake celine i onda to nam je osnova za 1-na-1 sastanak koji ja imam s svakim članom tima pojedinačno, gde onda iz tih stvari i definisanih fokusa prvo prolazimo da vidimo da li na isti način vidimo taj assessment, zatim definišemo koji su nam to konkretno akcioni koraci i na čemu ćemo raditi u narednih 4 do 6 meseci, mislim da je neki optimalni period, na čemu ćemo raditi kako bismo stekli, to jest kako bi oni pojedinačno stekli veće iskustvo u tim fokusima koje su odabrali. Kako zapravo taj proces može da izgleda van potpuno MVP workshopa? Jedno je da prosto potržite slične alate ili set očekivanja u okviru svoje organizacije ili da kreirate samostalno. Znači možete prosto uzeti ovu prezentaciju, uzeti ovu matricu koju smo mi kreirali i prilagoditi je potpuno svojoj organizaciji. Zatim uradite self-assessment i takođe možete pitati za 360 feedback. 360 feedback podrazumeva da vam feedback daju ljudi koji su deo vašeg tima, vaši nadređeni ili članovi vašeg tima ukoliko ste već na nekoj menadžerskoj poziciji i na taj način da mapirate, da vidite kako vi sebe vidite u ovim dimenzijama i u tim očekivanjima i kako vas prosto drugi vide. Zatim odredite koji su vam fokusi za razvoj, potržite dobrog mentora, može biti mentor unutar organizacije, može biti mentor izvan vaše organizacije, napravite lični razvojni plan i radite na tome da pratite taj plan, da unapredite svoje veštine i svoje iskustvo i ponavljate ovaj proces, kao što sam rekao, mi imamo tendenciju da ga ponavljamo jednom u 6 meseci, da bismo ostavili dovoljno prostora između da vidimo napredak kod svakoga individualno i onda da možemo da procenimo koji su to naredni fokusi i gde smo se pomerili za ovih 6 meseci. Za kraj dva tipa fokusa, čisto kao način nekih razmišljenja. Dakle, sad to ne znam da li je urbana legenda ili je stvarno tako, ali kažu da u Rusiji edukativni sistem funkcioniše na način da jako rano rade na tome da otkriju koje su vaše snage i da od tih snaga naprave fokus i onda rade sa vama u okviru, znači cijela edukativni sistem je takav da vaše snage dovede do nekog najvećeg mogućeg nivoa da vi budete superstar ili svetska zvezda u tome u čemu ste dobri. Naš obrazovni sistem ne funkcioniše tako, sad opet kažem, ne znam da li je ovo prva urbana legenda, nisam dalje zalazio u istraživanje toga, ali definitivno vidim dva moguća pristupa odabiru fokusa. Dakle, naš obrazovni sistem kaže, ok, mi znamo da su ocene od 1 do 5 u školama i znamo da je 5.0 prosek nešto što je dostižno i to se zove Vukova diploma, jel tako, i to vam osigurava da
uz dobro urađen prijemni ćete upisati bolju srednju školu, odnosno željenu srednju školu itd. itd. Međutim, problem sa takvim načinom jeste što vas tera da one stvari u kojima niste dovoljno dobri ili koje ne želite dovoljno koje ne želite da razvijate, tera vas da se ubijete od toga da nešto u čemu biste inače u našem sistemu imali 2, 3, da radite da biste ga doveli do 5 i istovremeno zapostavljate stvari koje vam prirodno idu od ruke i u kojima sa lakoćom imate peticu. Tako da ja zagovaram neki balans u smislu da prvo osigurate neke stvari da ispunjavaju barem minimalna ili prosečna prihvatljiva očekivanja, da ono što identifikujete kao slabosti, a potrebno je za vaš napredak, poziciju i tako dalje, razvijete do tog nekog nivoa, a ono što identifikujete kao svoje snage, radite na tome da to baš produbite i da postanete zaista ekspert u tome. Ovo je onako više filozofska životna priča, ali može pomoći kada imate taj lični razvojni put, može pomoći u tom koraku pred da odredite koji su vam zapravo fokusi, a product management rola često se razlikuje od organizacije, često nego se uvek razlikuje od organizacije do organizacije, od tima do tima, očekivanja od te role su dosta široka i onda može da vam pomogne da prvi korak bude da odredite na koji način ćete pristupiti fokusima. Tako da to je neka priča za kraj ovog teorijskog dela. Sad bih prešao na pitanja, s tim da imamo pitanja koje su poslata unapred, pa smo ih ubacili u prezentaciju, da prođemo prvo kroz njih i onda pretpostavljam da ostaje vremena da vidimo i pitanja, ne znam da li se umeđu vremenu nešto na chatu pisalo, ali svakako da prođemo i na pitanja koje sada imate. Da, znači proći ćemo kroz pitanja koje su bila na onom upitniku koji je bio u samoj prijavi za događaj, ali vi slobodno pišite pitanja u chat, pa ćemo redom koliko budemo imali vremena odgovarati i na njih, tako da slobodno. Ili ako imate potpitanje na ovo što će Petar sad odgovarati, slobodno možete i to da komentarišete. Ja gledam pa ću čitati Petru. Važi. Da, samo još na stvar, pitanja smo sortirali po broju upvotova, tako da ova prva 2 pitanja čini mi se imaju 5 ljudi koji su označili da su zainteresovani da čuju odgovor, pa kasnije se smanjuje taj broj, ali smo sva pitanja koje su bili stavili. Da li je za product manager u IT-u presudno da se bavio prethodno programiranjem nekoliko godina? Definitivno najčešće pitanje i verovatno više ljudi ovo zanima. Ne, nije potrebno. I to smo čak i dokazali, barem sad kažem govorim iz svog iskustva, ali pokazali smo unutar MVP-a. Pre nekih 1.5 godina smo rekli, Peđa koji je bio produkt direktor kod nas i ja, ok, hajde da vidimo, da uradimo eksperiment i da vidimo da li možemo da napravimo dobre PM-ove od ljudi koji ne da nemaju iskustva s programiranjem, nego ne dolazi iz IT sveta. Dakle, nisu bili deo IT timova ranije i taj eksperiment, mislim, surovo je što ga tako zovem, ali mislim da su barem neki od njih i sada ovde na pozivu. Ćao. Ali je prošlo zaista jako uspešno i Vlada i Miloš su i danas sa nama i ne samo da su i danas sa nama, nego su među vremenu napredovali na medior uloge, tako da uopšte više nisu juniori i vrlo su važan deo tima. Tako da eto, prosto krenuli smo da razmišljamo, ok, ajde da vidimo šta je to što je potrebno, šta je to što su očekivanja od PM uloge, kako mi možemo da osiguramo da proces od zapošljavanja preko onboardinga i zatim karijernog razvoja
tih ljudi bude što bolji, što efikasniji i usklađen sa tim očekivanjima. Postavili smo tu neke zajedničke okvire, zajedničko razumevanje i kasnije kada smo se odlučili za Vladu i za Miloša od svih kandidata, to je bila jedna verovatno od najboljih odluka koju sam doneo od kad sam u MVP-u, tako da definitivno nije potrebno i čak kao što sam malo pre rekao, nekada može biti otežavajuća okolnost da imate toliko znanja, a da prosto ne treba da budete uvek, da date svoj glas kako će nešto da se radi i da kažete koliko za nešto treba vremena i tako dalje. Kako se prikazati kao prava osoba za posao bez prethodnog radnog iskustva na sličnim pozicijama? Da. Kad sam pročitao pitanje, prvo sam pomislio nemojte da se prikažete, nego budite prava osoba za posao. Čini mi se da smo na nešto slično ovako odgovarali i na panelu u junu, da je bilo pitanje to, kao pričali smo o tome šta treba da ima kao osobina osoba koja će da bude product manager, ili tako bilo? Pa jeste, ja se nadam da smo sad odgovorili kroz ovu prezentaciju i na ovo pitanje, ali samo brzi komentar, pošto ja sam pobrojao neke uloge koje su mi pale na pamet i za koje su me ljudi ranije i pitali i za koje znam da su tranzitovali iz određenih uloga u PM-a, ali daleko od toga da su to normalno sve uloge, tako da možete proći slično ovaj proces ili se prosto javite, možemo ga proći i zajedno ukoliko vam je potrebna pomoć, ali eto da mislim da prva bitna stvar jeste da zaista mapirate to svoje iskustvo koje imate, bez obzira kako se zvala ta pozicija i bez obzira čak dalje iz IT sveta ili ne, da mapirate to iskustvo sa onim očekivanjima od product role i vidjet ćete dosta tu stvari koje nosite i koje su vaše snage, a bitne su za PM uloge. Kažem, produkt je dosta široka stvar, a prvi korak je da budete svesni vi toga koje su vaše snage i isto tako da budete svesni na čemu bi trebalo da radite, šta vam je prvi primarni fokus kada ulazite u koštac sa PM rolom. I onda kad imate te dve stvari, ulazite otvoreno u razgovor i kažete kroz ove primere sam to već prošla, a ovo su stvari koje vidim da bi trebalo da unapredimo. Tako da eto. Kako izgleda radni dan PM-a? Sastanci. Šal na stranu, radni dan PM-a, ne znam da li bih mogao da izvučem tipičan radni dan da odgovor ne bude sastanci, ali to sastanci je takođe vrlo antipater, tako da probat ću da sagledam nedelju kao takvu i da kažem nešto ka čemu ja lično težim i trudimo se da onako implementiramo u timu. To je da imamo četiri neka aspekta ili 4 celine. Jedno je da imamo zaista odvojeno fokusirano vreme za učenje. Mislim da je to jako bitno i opet sad ako se vratimo na to koliko je to bitno, odnosno na što bi trebalo se ograničiti, mislim da je to nekih 10 do 20% da treba da vam bude odvojeno za kontinuirano učenje. Prosto ako pustite da vas pojede haos, standardna dešavanja, repetitivni posao, a često imamo to, vreme prolazi i na kraju shvatite samo ok, ja sam negde u tom međuvremenu ostao na vetrometini i nazadovao zapravo zato što ne učim i ne odvojam dovoljno vremena za to. Tako da nekih 10 do 20%, ispod 10% mislim da je već kritičan znak. Ako ne možete da odvojite barem 4 sata nedeljno od tih, recimo 40 radnih sati, ako ne možete barem 4 sata nedeljno da odvojite za učenje, to je problem. Ako odvajate više od 8 sati, onda nemate kada da primenite to novo stečeno znanje, a ovo ipak posao nije vrtić i školica, tako da eto, tu je neki taj balans
zlatni. Tako da jedna stvar je učenje, koje mislim da je jako bitno, druga stvar je kolaboracija, veliki deo vremena PM-ova odlazi na te što sam rekao sastanci, ali da ne zovemo sastanke, nego saradnja sa drugim ulogama. Zatim, mislim da je ono sa čime najviše kuburimo, to je no distraction, fokusirano vreme. I četvrta celina jeste neka podela deljenje tog znanja ili vraćanje nazad zajednici. Tako da eto, da rezimiram, znači imamo vreme za učenje, imamo vreme za kolaboraciju, imamo vreme za fokusirani rad i prosto pomeranje stvari i imamo vreme za deljenje. Trudim se da svaka nedelja sadrži te 4 stvari i da te stvari budu u određenom balansu. Često se desi da je kalendar prenatrpan sastancima i onda tu jedino što sam do sad video da može da pomogne u praksi jeste da dodamo slotove za ovo što sam rekao, odnosno da jasno znamo šta želimo da pomerimo napred, zašto nam je potrebno to fokusirano vreme i onda odvojimo slotove u kalendaru koji se bave tim fokusiranim vremenom i kada ništa drugo ne upada. Da, imamo jedan komentar od Džele, kaže učimo u slobodno vreme najčešće. Šta da? Učimo u slobodno vreme najčešće, samo komentar, da. Jeste, to je tačno. Mislim da je bitno, iskreno, da koristimo i slobodno vreme za učenje, ali sad više govorim iz pozicije nekoga ko vodi tim i ko se trudi da kreira okruženje. Okruženje za koje mislim da je zdravo. Tako da ne mislim da je zdravo da očekujemo od ljudi, odnosno da očekujemo od ljudi da rade, jer to učenje, jedno je ok, ja sedim i čitam knjigu u slobodno vreme ili odslušam neki kurs i tako dalje, ali potpuno drugi kontekst je kada mi delimo zapravo to znanje ili komentarišemo isti sadržaj koji smo pročitali, pogledali, šta god. Tako da, taj moment timski mislim da je jako bitan i sve ovo što pričam više ide u pravcu kako kreiramo to radno okruženje da zaista bude usmereno ka ljudima i ka njihovom rastu, bez obzira, kažem, kakav je kontekst oko nas. Sljedeće pitanje. Ako neko razmišlja o tome da bude i product manager i developer istovremeno, na primjer po pola radnog vremena, da li biste mu rekli da je to nemoguće, što mi neko persija, da je to nemoguća misija ili da je to izvodljiva, možda čak i učestala situacija? Imate li neki savjet za ljude sa takvim dvojnim ulogama, kao i savjet za developere koji tek počinju da prelazu u svet menadžmenta? Prvo bih rekao baš srećno. Mislim da je jako izazovno raditi product management part-time. Isto tako gledam po sebi sada da kada radim kao product owner na skriptarnici, a nije mi kompletan fokus tu na proizvodu, vidim dosta stvari kako ispaštaju. I to je nešto što pokušavam da, mislim sam ovako potpuno iskreno otvoren, da rešim. Tako da mislim da product management je baš onako široka uloga i dosta stvari tu zahteva i, kažem, istraživanje i razgovor sa korisnicima i razgovor sa različitim stakeholderima i rad sa timom aktivni i tako dalje, tako da baš je, opet sad ovo vjerojatno zavisi od veličine tima, vrste proizvoda, faze u kojoj se nalazi proizvod, tako da ne mogu da neki generalni odgovor, ali mislim da je jako teško balansirati između ta dva, odnosno raditi bilo koju od ovih pozicije. Development može se raditi part-time pod pretpostavkom da je proces dobro utegnut, da je sve dobro opisano, ali product management part-time je baš izazovno. I druga stvar koja mislim da je nezahvalna, koja se nema veze sa kombinovanjem ove dve uloge, to je mindset koji je potreban.
to mislim da sam spomenuo kad smo pričali na panelu u junu, kad je bilo. Dakle, imamo onaj Six Thinking Hat kao metodologije i možete neke druge metodologije takođe probati, ali poenta je da kad imate neku radionicu ili timski effort, ne pada mi na pamet srpska reč, timsku aktivnost, dakle, da pridružite svakom članu tima da date određeni mindset koji treba da zastupa i na što treba da se fokusira u toj aktivnosti, u toj radionici. Desilo mi se jednom prilikom na radionici sa klijentom da sam sam sebe uhvatio kao da sam šizofrena ličnost, zato što u jednom trenutku zastupam taj moment, hajde da maštamo o tome šta sve treba da rešimo na tržištu i šta sve možemo da donesemo i koji je to wow efekat, a u drugu ruku branim tim i zastupam taj feasibility, odnosno rizik izvodljivosti. I to su baš onako konfliktne stvari međusobno, znači ograničavaju vas, jer prosto ako to pokušavate postignete kao jedna osoba, uvek će jedna strana da ispašta. Tako da ne znači da ne možete raditi jednu ili drugu stvar, samo znači da ne možete raditi obe stvari istovremeno, a da ne ispašta jedna strana, odnosno da se ne oseti ta težina. Tako da to baš u razgovoru sa klijentom na toj radionici u januaru je bilo onako konfliktno, jer u jednom trenutku pokušavam da izvučem iz njega maksimum i da vodim diskusiju u pravcu šta je to što bismo sve mogli da radimo, a u drugom trenutku se vraćam na to da postoji vrlo fiksni budžet i timeline i ograničeni resursi u svakom mogućem smislu i da onda sve to što nabacujemo na papir, na što se emotivno vezujemo, apsolutno pada u vodu. Tako da eto, to je vrlo, vrlo nezahvalno. Sad, ovaj drugi deo pitanja, savet za ljude koji počinju da prelazu svet menadžmenta. Svet menadžmenta je vrlo širok pojam, ali savet je da fokusirate se na ljude i sad to, kažem, može biti ljudi u okviru, ako preuzimate recimo tech lead ulogu ili kako da zovem, znači team lead ulogu, onda prosto postajete fokusirani na svoje članove tima i na njihov razvoj, a ukoliko prelazite u product management, onda se fokusirate više na tržište i na korisnike i shiftujete fokus ka eksternim faktorima. Tako da eto, nadam se da sam odgovorio. Koje kursive, knjige, edukacije možete preporučiti da su vezane za product management? Krenemo od knjiga, to mi je lakše. Što se tiče knjiga, Lean Product Playbook od Dan Olsena je meni bila prva knjiga koja mi je bila wow efekat. Našao sam je svoje vremeno, smo imali u Devana biblioteci, sad je to GoDaddy biblioteka, ako GoDaddy dalje ima politiku otvorene biblioteke, možete tamo naći, sjajna knjiga. Druga knjiga koja je baš ostavila utisak na mene, jedan od omiljenih je How Will You Measure Your Life, nije direktno vezana za product management, ali mislim da sam u toj knjizi prvi put čuo za Jobs to be done i video različite biznis case-eve. I definitivno knjiga koju preporučujem u poslednje vreme koja nam je svima dostupna, to je Design Thinking koje je napisala ekipa iz Nordausa, Marko i Milovan, tako da mislim da super pokriva osnove i odnosno ne osnove, nego pokriva dosta stvari, ali je super prilagođena nekome ko nema iskustvo i prosto počeo sam da je preporučujem ljudima kada me pitaju za savet, kažem prosto dosta
use case-eva ima čak obrađenih sa domaćeg tržišta, interesantnih, a prilagođene opet onako poprilično moderna i tema, nije vezana samo za dizajn, znači kaže design thinking, vrlo je bitno za product management, tako da to preporučujem od knjiga. Što se tiče kurseva, ne znam šta bih rekao za product management, s obzirom da kurse obično posmatram za određenu temu. Znači, tema koja je potrebna, recimo sad smo slušali kurs Linux fondacije koji se bavi različitim blockchain use case-evima, tako da to je ono što je nama bitno za industriju, ali imate platforme sa ovim besplatnim kursima kao što je EDX i onda možete na toj platformi naći baš dosta i kvalitetnog sadržaja, ali je bitno da znate šta tražite, a to opet proizilazi iz onoga koje su vam focus areas. Znam da ljudi preporučuju onaj Stanfordov kurs za computer science, ali on traje par meseci, rekao bih, i pokriva dosta stvari, barem po onom silabusu koji sam video. Samo zahteva, ja mislim, 10 sati odvojenih na nedeljnom nivou, besplatan je preko ove platforme, ali za nekoga ko nije iz IT sveta, a hoće da uđe u IT svet, mislim da je taj kurs super, opet ugrađen se, jer ja ga nisam lično prošao, samo sam vidio da ljudi preporučuju. Mogu ja da preporučim par za ljude koji počinju. Znači, po prvi put ko ulazi, ima odličan kurs na Udemy-u koji se zove Become a Product Manager. I taj kurs, mislim, vidjet ćete, prilično je dobro ocenjen i prilično ga ljudi koriste, ali ne samo to, vidjet ćete i kad probate da googlate online trening za product management, on će vam izaći sigurno u prvih 10. Zato što ide baš, jako je dugačak, jer ide baš korak po korak za ljude koji nikada nisu imali kontakt sa product managementom i uvodi onako lagano. I videla sam da je taj isti kurs preuzela i LinkedIn Learning platforma, tako da znači da je sam sadržaj kursa prilično razrađen i kvalitetan. A pored toga ima i na Udacity-u How to build a startup, Steve Blank koji drži Google Launch radionicu, gde bukvalno kroz jedan use case prolazi korak po korak sa svojim razredom, ali u tom smislu sa vama kao polaznikom, kako da razvijete ideju, kako da radite customer development i znači kako uopšte da validirate kako da napravite taj inicijalni korak prilikom građenja samog startupa, to je prilikom pravljenja proizvoda. To je ovako baš za početnike. Izvini, nastavi. Da. Da, i što sam još htio da spomenem samo, možete slušati podcaste. Recimo na Product School, ekipa iz Londona ima svoj podcast. Znam da imaju i kurseve, ali su njihovi kursevi plaćeni, odnosno ceo model je da idu na tu premium edukaciju i sertifikaciju, ali imaju i svoj podcast i mislim da sve što vas vodi ka tome da zapravo ne samo kad prođete te, kažem, osnove, ono što će mnogo više od same teorije da znači jesu primeri iz prakse i konkretni case-evi. Tako da to može da se dobije kroz podcaste, normalno može i kroz ove knjige ili kurseve koji su vam baš onako specifični za određenu temu. Korisni alati, software za poziciju PM-a. Dosta, krenemo od ovoga da, znači, mislim da dobar deo alata koji koristim je vezan na ovaj ili onaj način za komunikaciju. Tako da
jeste ono isto više bazično, ali Gmail i Google Doc, Google Slides, Google Sheet i tako dalje je nešto gde verovatno dosta vremena provodim, normalno i Slack. To su sve te neke stvari koje su nam onako defaultne, mislim da ne obraćamo pažnju koliko zapravo vremena nam ode na njih i koliko nam je neizostavni deo naših operacija. Mimo toga, normalno Jira, ne mora biti, mislim, kažemo, Jira, ali mi koristimo Atlassian, Atlassianove proizvode tu, zatim InVision, to je nešto gde dosta vremena provodim, Miro u poslednje vreme za neki remote brainstorming ili remote sesije. Tako da to je ono što mi sad pada na pamet iz glave. Ne verujem da sam vam nešto revolucionarno ovde rekao, mada više bih volao čuo mi koja je pozadina ovog pitanja. Mislim da na primjer, ako navodite u CV-u koje alate znate i sa kojima ste upoznati, mislim da je to potpuno nebitno, barem meni lično kad gledam nečiji CV, jer prosto to što ste proveli neko vreme uz određeni alat ništa ne znači, barem za PM ulogu. Normalno očekuje se osnovna neka tehnička pismenost i da dosta brzo možete ući u alat koji koristi tim u kom se pridružujete. To ne znači, sutra mogu otići, ne planiram da odem, tako da nije dobar primer, ali možete se naći da više u timu u kom se nalazite se ne koristi Slack, nego Microsoft Teams ili šta god, znači apsolutno nije preterano bitno da kažem da se fokusirate na alati. Ono što su mene pitali u zadnjih nekoliko intervjua vezano za alate, bilo je vezano za data analitiku. Znači koje alate sam koristila vezano za podatke i praćenje podataka. Ali da, ovo što Petar kaže, slažem se, inače nije baš presudno. To mogu da kažem, znači Mixpanel smo koristili, AppsFlyer smo koristili i sada radimo, FullStory smo koristili i radimo integraciju UX-Cam-a. A UX-Cam za recording sesija na mobilnoj aplikaciji, FullStory isto za recording sesija samo na web platformi, a služe nam za razumevanje kako korisnici uopšte koriste našu platformu. Tako da to je jedan aspekt, drugi aspekt je, ovo što sam rekao, AppsFlyer i Mixpanel za samu analitiku, praćenje konverzija, praćenje nekih eventova, errora takođe, tako da to su alati koji mi ovako iz glave padaju na pamet da ih aktivno koristim. Opet ako neko ima još pitanje vezano baš za neku specifičnu namenu, slobodno kažete. Ukoliko nemamo radno iskustvo ili obrazovanje u IT oblasti, koje su to osnovne veštine koje treba da imamo za product management? Nadam se da smo ovo prošli kroz prezentaciju. Ako nismo, kažite, pa ćemo da produbimo gde treba. Kako upravljati stakeholderima interno i eksterno kao product manager? Super, zanimljivo pitanje. Mislim da do ovoga možemo napravimo zasebnu Da, to sam htjela da kažem. Mislim da nije pitanje za ovu temu danas, ali čak smo imali i predavanje na ovu temu, ali svakako ako ima potrebe možemo da ponovimo, ali mislim da nije relevantno u odnosu na ovo što pričamo večeras. Mogu, mislim, ajde u minut da se nadovežemo, čisto da nas ne odgovore. Znači imamo, da kažemo, dve dimenzije koje posmatramo, opet iz nekog našeg ugla. Jedno je, da radimo, prvo pričamo o mapiranju stakeholdera. Kada radimo mapiranje stakeholdera, mapiramo po dve dimenzije. Jedno je uticaj tih ljudi u okviru njihove organizacije,
a drugo je uticaj našeg rada odnosno proizvoda na njihove operacije, na njihov posao. Odnosno, influence i impact, o impactu pričamo naš, ono što mi napravimo, a influence je ono kako oni nas mogu da pogode. I normalno imamo low i high, i onda tu mapiramo matricu gde oni koji imaju high impact i high influence, sa njima moramo aktivno da radimo, znači collaborate, sa onima koji imaju high influence, ali low impact ima naš rad na njih, za njih je bitno da održavamo poverenje. Za one koji imaju low, prosto treba da pratimo, samo znači da ih imamo na radaru i da radimo monitoring, uključujemo ih onda kada je potrebno da nešto oglasimo, ali ne uzimaju nam aktivno fokus. I za one na koje mi imamo high impact, ali koji imaju low influence, držimo ih informisano i po potrebi ih uključujemo u proces. Keep informed. Tako da to su neke ove 4, to je matrica u 2 dimenzije koja se onda mapira u 4 polja, i prva stvar koju bih radio jeste mapiranje stakeholdera, zatim bih onda radio analizu koji su to kanali komunikacije i koji su touch pointi za svaku od tih grupa, i onda bih definisao kako zapravo merimo njihovo zadovoljstvo i krenuo bih s implementacijom toga. Tako to je onako baš ugrubo i ukratko, a možemo naširoko. Koje savete možete dati nekome ko želi preći iz B2B u B2C product managementa, ko je nekome ko se kandiduje za rad u kompaniji koja posluje u industriji različitoj od njegovog prethodnog iskustva? Dobro, ovaj drugi deo nadam se da smo pokrili opet kroz prezentaciju. Kako uopšte pristupiti tome. Sad, ovde za B2B i B2C mislim da bi za neki kvalitetniji odgovor trebao ipak kontekst. Ugrubo, baš generalistički, u B2B svetu često imamo, da kažemo, kvalitetnije podatke s kojima baratamo. U B2C i ti podaci ne dolaze uvek iz produkt tima. U B2C svetu se uvek gotovo oslanjamo na produkt tim da bude taj koji barata tim podacima i dolazi zapravo do tih podataka. Tako da to je ona prva neka tačka gde se razdvajaju očekivanja. Dakle, mislim da u B2B svetu prvi fokus nekoga ko prelazi u produkt ulogu jeste da aktivno radi sa drugima koji su u kontaktu sa korisnicima. U B2C svetu može da se desi da niko ne radi aktivno sa korisnicima i da prosto inicijativu za to mora pokrenuti PM. Sad opet kažemo, onako baš generalni odgovor i pitanje koliko koristi onome koje postavio pitanje, a možemo da produbimo, ali mi treba kontekst, pa ili naknadno ili kasnije kad završimo svojim Q&A-em, samo da se nadoveže koje postavio pitanje. Dobre kompanije koje daju prakse za product management, javi se. Ne znam za prakse, ali možemo da napravimo nešto. Šalu na stranu, stvarno ne znam šta bih rekao. Mislim da predkorak jeste koje su sfere interesovanja osim samog produkta. Ok, ovo je product management, ali product management u kojoj industriji, u kojoj oblasti i šta zapravo znači dobra kompanija. Dobra kompanija za mene nije isto što je dobra kompanija za nekog drugog, ali
šalnu stranu, ako je neko zainteresovan za praksu u okviru MVP-a, neka se javi. Takođe imamo i otvorene pozicije, pa možemo da pričamo i o tome, ne samo o praksi, nego i o otvorenim pozicijama, a tražimo i senior PM-a. Kako je reklama? EPP. Da li je moguć prelaz iz management consultinga u product menadžere? Šta je dodatno potrebno osobiti tog profila? Da, znam, kad sam pročitao pitanje, da nisam bio siguran management consultinga, da li dobro ja razumem tu ulogu. Ali management consultinga, prva stvar koja mi pada na pamet ovde jeste da neko ko se bavi konsultingom treba da izvuče, da pita i izvuče dosta informacija iz ljudi, a onda to sve uobliči, i da savete. Ovde od product menadžera se očekuje i da pomeri stvari. Dakle, ok je da pitamo, ali često smo mi ti koji treba da damo odgovore na pitanja i češće smo mi pitani nego što pitamo. Dakle, prikupimo sve te informacije, različite inpute, ali na kraju na product menadžeru je da odredi ono što smo rekli i why i what. Tako da to je, rekao bih, prva potrebna stvar, taj neki switch u načinu razmišljanja. Opet kažem, ako ja dobro razumem šta znači consulting i management consultinga. A druga stvar je da se od nas očekuje ne samo da dajemo predloge, nego zapravo i da preuzemo odgovornosti i pomerimo stvari. Tako da, eto. Pitanje od $1.000.000. Kako dobiti ideju za novi proizvod? Prva stvar koja mi pala na pamet kad sam pročitao ovo pitanje jeste knjiga se zove Moć kreativnosti. Ima je kod nas na srpskom prevedena, kupio u knjižari regularno, tako da dobra je knjiga u smislu da može da inspiraciju za kreiranje, da kažemo, okruženja u kojima se stvara novi proizvod i u kojima se rađaju ideje. I sad, ne znam, to je recimo jedna od stvari, često pričamo, ne znam, brainstorming, kod njih sam, kod u toj knjizi sam pročitao zapravo plusing kao metodologija, gde kaže brainstorming je loš zato što počiva na postulatu da ne treba da prekidamo nekoga, treba da ga pustimo da iskaže svoje mišljenje do kraja, da treba da podržavamo što više mišljenja i tako dalje i tako dalje. Znači neki veći fokus na kvantitetu, a plusing je da prosto ja sam nešto izgovorio i ok, ako se ne slažete s tim i ok, ako mislite to glupo, samo što treba to je da date konstruktivnu nadogradnju na to što sam ja dao kao predlog. Dakle, ne prihvata se u tom plusingu, ne prihvata se ne prihvata se, samo neko dođe i kaže ok, to je glupo, treba mi argumenti zašto je to glupo, ali ne samo argument zašto je to glupo, nego treba mi i predlog kako to unaprediti. Tako da, eto, to su sad razne neke stvari koje se provlače kroz knjigu, ima, mislim, i kako je uopšte Apple svojevremeno koncipirao svoje kancelarije i zašto je Steve Jobs, što mislim nije Apple, nego Pixar je bio u pitanju, ali svako zašto je Steve Jobs baš na taj način uredio kancelarije itd. Tako da, eto, to je knjiga koju bih preporučio. A van knjige, šta mislim da je stvarno bitno, jako je bitan moment okruženju u kom se nalazite i pod tim okruženjem mislim i na kulturu i na procese, ali normalno i na ljude kojima ste se okružili. I druga stvar, jako je bitno da vas to nešto zaista boli, onda kada se poistovetite sa korisnicima, sa tržištem, kada se poistovetite sa onim kroz što oni prolaze, onda dobijate ideje kako nešto može da se reši.
Tako da mislim da ne postoji ono magistralno ste neko pitanje za $1.000.000 kad bi neko došao i rekao ovo je magična formula koja osigurava da ćete dobiti ideju za proizvod, a mislim da tako nešto ne postoji, ali možete da kreirate okruženje, da se okružite ljudima i da inicirate diskusije i da aktivno radite sa korisnicima na razumevanju njihovih problema, da proživite zapravo te probleme i onda Evo imamo i komentar, imamo i komentar od Džel, naučiti slušati, osluškivati, kao jako bitno sve. Jesmo završili sa pitanjima sa liste, pošto imamo jedno pitanje u chatu. Da, mislim da jesmo. Suzana Stanković pita da li pored product manager u istom timu treba biti i Scrum Master ili Product Owner ili Product Manager može zameniti i Scrum Master i Product Owner ulogu. Ok. Sad ono zašto sam napomenuo, bio neko truk kad smo prolazili kroz ovu PM Career Path matricu, jeste da mi, zašto tamo piše Leading Scrum Events, to zapravo govori da mi nemamo Scrum Mastera u tim timovima i onda je očekivanje za to od Product Managera. Iako to definitivno nije po Scrumu. Sad, Scrum Master rolu može igrati normalno i developer, ne mora biti zasebna rola, može igrati i Product Manager. Ono što je nezgodno kada Product Manager igra Scrum Master rolu, nezgodno je isto kao ono što sam pričao za developera, podeljen mindset, kažemo. Znači, kada prosto stvari koje treba da zastupate ili fokus na čemu treba da imate su međusobno konfliktni, a vi morate da brinete obe stvari. Onda uvek normalno jedna ispašta. Tako da zato je nezahvalno da Product Manager istovremeno bude i Scrum Master. Sad, Product Owner zavisi dosta od konteksta. Mi nekako uvek u MVP-u insistiramo kada radimo na klijentskim proizvodima, insistiramo da Product Owner bude sa klijentske strane. Opet iz razloga zato što može biti sukob interesa ako je Product Owner sa strane MVP workshopa. Tu onda dolazimo u situaciju da ta osoba mora da brine i o MVP workshop kao biznisu i o klijentskom biznisu i te neke stvari onda nekada mogu da budu u konfliktu i isto kao što se radi stakeholderima, autoritetu kod stakeholdera itd. Tako da nekako uvek insistiramo da Product Owner bude osoba sa klijentske strane, a da sa naše strane budu product manageri ti koji povezuju sve celine, otuda i onaj dijagram, otuda i onako postavljena matrica i očekivanja, zato sam rekao nije to zakucano u kamenu i ne znači, inače uvodimo i Scrum Master rolu ulogu uskoro i definitivno je potrebna za veće timove koje imamo, odnosno veće projekte, da kažemo, pošto su to više timove i više proizvoda u okviru jednog. Tako eto, nadam se da sam odgovorio. To bi značilo da je product manager najbliži project manager ulozi, kaže Suzana. Ne, zato sam potrudio se baš da napravim i razliku, zato što kod nas product manageri i tekako rade na samoj vrednosti i rade aktivno sa korisnicima i sa tržištem. Dakle, nisu odgovorni samo za product delivery. Product delivery jeste bitan aspekt posla product managera, ali nije jedini. Product delivery, ono što mi zovemo product delivery u okviru MVP-a, bi verovatno dobrim delom potpalo pod ulogu Scrum Mastera ili Project Managera, ali one ostale stvari koje smo naveli nisu deo Project Managementa. Evo, zahvaljuje se Suzana.
Da, ja samo sam htjela da dodam na sve to. U principu Petar priča iz perspektive MVP workshopa, ali morate imati na umu da svaka kompanija ima neku svoju organizaciju i način na koji je postavljena. Tako da ono što ovde sad Petar priča da je product manager, project manager i tako dalje, način na koji su podeljene te role, ne znači da je u svim firmama isto. Tako da čisto da imate to na umu. Da li imamo možda još neko pitanje? Opa, mogu da stop share taman ja da vidim. Dobro, imamo komentar. Džela kaže, bilo je baš zanimljivo. Hvala. U Petrovo ime. Hvala. Još neko, nešto možda? Evo i Suzana kaže, poučno, hvala. Dobro, ako nemamo više pitanja, Petre, si hteo ti još nešto da dodaš? To je to što sam ja spremio sad. U svakom slučaju, nekako ti si lepo to poentirala. Ovo je baš onako iz lične, odnosno naše perspektive. Ne znači da je najtačnije moguće, ali sam se trudio da prenesem stvari onako kakve jesu, a ne kako bi trebale da budu. U svakom slučaju vezano za i ova pitanja koje su ljudi poslali unapred, ako nismo dovoljno dobro odgovorili na neko, slobodno se javite, bio je tamo i kontakt, mail i LinkedIn i Twitter, tako da slobodno pišite pa možemo proći kroz specifičan, baš vaš slučaj, ako treba nešto prilagoditi od ovoga i normalno što se tiče materijala, slajdova i to možemo da podelimo. Ok, u tom slučaju hvala svima što ste učestvovali i hvala Petre tebi na prezentaciji i na ovako iscrpnom deljenju informacija i toliko za današnje druženje. Družimo se sledeći put sa nekom drugom temom. Hvala vam svim.